bakunzi b'amakuru yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Burundi turagarutse. Amakuru yo mu Burundi ntajya bura, n'amakuru yo muri Kongo ntajya bura, habe na gato buri saha buri segonda amakuru abaza aza yisukiranye. Aka kanya tuzanye iki? Inama y'igitaraganya mu Burundi. Evariste Ndayishimiye akoresheje inama y'akasamutwe, inama imaze guhuza abayobozi bakomeye mu gisirikare ariko bake cyane. Igitangaje bwana Pacifique, igitangaje ni iki muri iyi nama? Igitangaje turaje tukibabwire neza cyane. Igitangaje nta n'ikindi ariko turababwira nuko iyi nama icyo abayitabiriye bose yarigamije. Ariko igitangaje nuko Prime Niyongabo mu bari bari muri iyi nama ntago agize gute ayigaragayemo kandi yakaba yayirimo. Nama yarigamije iki? Ko yamaze guhindura byinshi hano ku mirongo y'imbere ku rugamba hano muri Uvira ndetse n'ahandi hose muri za Makobura na za Poezero no mu Minembwe n'ahantu hose habarizwa ingabo z'u Burundi ziri kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero amakuru ubwo turayazanye, ese ibi bintu Neva akoze bihatse iki? Reka tubabwire yuko kandi muri hano muri Minembwe drone zizamutse nk'uduca ari tune, zizamutse nk'ubuca ari drone enye zose. Izi zose rero mama 23 yamaze kuzicishamo ijisho. Ese hakozwe iki none ngaha n'iki gitunguranye ko ubu tuvugana ibintu bise bihindura isura? Hanyuma kandi turaje tubabwire ko mama 23 yamaze guteguza neza cyane ibitero bikomeye cyane aho bita Karemi, aho zino drone ziri kugira gute ziri guhagurukira. Nubwo bivuga ko zibanza zituruka i Bujumbura zikaza zigakata Cyemberesi zikaza zikazamukira za Karemi zikaba ariho zihagurukira ziza kurasa mu Minembwe. Amakuru turayazanye. Hagati aho ingabo za FARDC ziganya abatanzania. Ese FARDC kuki ubundi ikunda kwigana cyane? Ntago mbizi ariko noneho ikintu hano gitangaje ntago bazihungishije ahubwo bazimuye. Ahubwo ikintu gitangaje Tanzania kirimo ahangaha, Tanzania n'ukuntu ejo bundi yahungishije intwaro zabo zikomeye. Nanumvishe ngo no mu byo bahungishije ngo harimo ngo ubwato bumwe M23 yagize gutya bubaka. Nanone kandi Tanzania ko yazanye ziriya ntwaro none ikaba yagiye gufasha FARDC mu rugamba bagiye kurwana. Ibi kandi yarazihungishije. Reka nze tubirebere hamwe. Tubigarukeho akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Niyo mpamvu turi hano tubasaba kugira gukanda kuri ako kantu karayike kameze gutya. Abari ikomeye cyane rwose. Ndetse nawe ukomeza kutwumva utarakoze subscribe ni ibintu by'ingenzi cyane. Wakora kuri subscribe kugira ngo dukurikira abana yikanze. Yes, kugira ngo uzajye dukurikira abana yikanze amakuru azajya agera gute atugereraho akugeraho igihe ku gihe. Yes, dutangira amakuru yacu rero. Reka dutangira amakuru tuyahere ku yo nama y'igitaraganya Neva yakoresheje ariko ntigaragaremo Prime Niyongabo. Nicyo kibazo giye. Ikintu cyatumye Prime Niyongabo atagaragara muri ino nama ntago kiramenyekana, ariko ntekereza yuko kubera ibibazo bafitanye bishoboka ko kuba uyu mugabo yaba wenda yahejwe muri ino nama batamutumiye bitewe nuko bagiye bafitanye ibibazo. Evariste Ndayishimiye ateguje inama, arayikoresheje, inama irabaye mu masaha y'igitondo. Ariko bikaba bisa naho byari bimaze iminsi yemforumye abo bantu bose bahuriye muri iyo nama ababwira ko bagomba kuza bakagira icyo baganira. Ariko nabwo nta nubwo ari iminsi myinshi, nubwo ejo bundi yarakimara kuganira na Hariko Dangote bakimara kuganira nibwo yateguje iyo nama. Ese Dangote yaba yateye inkunga igisirikare cy'u Burundi? Wenda turaza kubirebera hamwe nuko uhise ko wihuta cyane ngo turebe wenda tumaze kugera ku byo nama byavugiwemo. Nanone bakimara guhura muri iyi nama n'abayobozi bakuru mu gisirikare, abajenerali, abakomanda b'urugamba cyane bari hejuru hano muri uru rugamba ndetse bari no ku butaka bwa Kongo, kuko nijoro nibwo bavuyeyo berekeza mu Burundi aho bagiye gukorera inama na Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Yego. Iyi nama rero amakuru make twashoboye kuvunguraho nuko ngo yarigamije guhindura imikorere y'abasirikare bari hehe ku rugamba hano mu burasirazuba bwa Kongo, aho baba baherereye hose cyane, aho icyitwa umurundi yaba aherereye hose. Kandi ikindi nanone nuko uburyo bagomba gukoramo hari uburyo bagomba guhisha FARDC.
bahisha FRDC. Hari uburyo bagomba gukora bahisha FRDC. Njyewe uko numva aya amakuru yangezeho avuga nuko hari ukuntu bashaka gukora mu ibanga FRDC ntibimenye, Wazalendo ntizibimenye. Ahangaha harimo gushinga ikigo cyabo ku ruhande kitavogerwa n'abandi bantu. Ni ukuvuga ngo ikigo cya gisirikare ariko ari cy'abarundi, ariko kikitwa ko kiri gufasha n'ubundi FRDC bakaturuka mwaho ngaho ari headquarter y'abarundi igaturukamo aho ngaho bagiye gufasha FRDC, bagiye gufasha Wazalendo, bagiye no kwataka ndetse no kuba bakirwanaho mu gihe bagize gute batatswe. Iki kigo rero amakuru namenye ko nuko hari koda ngo dakimara kuvugana na Tshisekedi na Neva nibwo bakoze iyo nama bahise bayigira gute bahise bayijyamo bayiganira. Noneho rero ikiri hano nuko bashobora kuba abo basirikare babwiye ko bagomba guhindura imikorere. Ni ukuvuga ngo imikorere nta yindi, ni uburyo bwo kuba bagira ukuntu bakora utuntu twabo mu ibanga bakagira gute bakaduhisha FRDC. Ni utuhe tundi satari ugucukura amabuye y'agaciro wabigezeho ko kwica M23 byose barabikora barabisangiye, ntibanapfa gushobora kuba byose barabisangiye. Ahubwo nanjye bari kujya kurasa M23 byose barafatanya aho ngaho, ntibabura kudafatanya. Ariko utuntu two kujya gucukura amabuye y'agaciro two tugomba kunyura muri humye ingabo za FRDC cyane rwose. Ubivuze neza cyane aho ngaho, nanjye ngize icyo mpindura naba nkubeshyeye. Ariko rwose igihari koko nuko Dangote amafaranga yashaka kuza gushora mu gihugu cy'u Burundi ntago yapfusa. Kirazira aba bagabo b'abakire akeshe bashaka ibyongera umunsi ku munsi. Amakuru rero ari guturuka hano, icyo gisirikare nikiramuka gishinzwe cyangwa icyo kigo nibaramuka bacyubatse bwana Fizi, so kuvuga ko n'ubundi Neva nta mabuye asanzwe ayatwara, ariko uburyo yatwaramo arashaka ko noneho FARDC batazigera bamenya amakuru ndetse na Wazalendo batazigera bayamenya, ahubwo amabuye azajya asohoka ava mu icyo kigo yerekeza he. Kindi nanone kandi nuko aya mabuye ntekereza yuko agomba kuzajya agenda kwibanga rikomeye cyane, ritari ry'igihugu ahubwo ari ry'aba bayobozi bari muri ino nama. Urumva kuko nibo nkeka ko bashobora kuzajya bafata ayo mabuye bakayagurisha ku giti cyabo, apana ku rwego rw'igihugu. Amafaranga avuyemo akaba aribo bayigabanira, kuko na n'ubu Neva ntago yarya wenyine, ntibishoboka. Dusesengureho gato buriya ibi bintu bakoze Prime Niyongabo atabirimo, urakeka bizabagwa amahoro? Ntago bizabagwa amahoro, ntibiba, kuko Prime Niyongabo nawe afite abantu bamukurikiranira hariya. Ikindi cya kabiri, n'ufite ingabo zose z'u Burundi mu kiganza, n'uzifite mu inshingano, ni umugaba mukuru w'igisirikare. Cyangwa se nanone Prime Niyongabo nawe akaba biziho, ariko wenda akaba yagize indi mpamvu runaka yatumye atahaza, ariko bakaba bamubwiye bati twafashe umwanzo gutya, bigomba kugenda gutya, bakaza kubimumenyesha. Aho birumvikana. Ariko haramutse hasohotse amakuru avuguruza ko Prime Niyongabo ibyo bintu atarabirimo, ndahamya neza ko ino mugambi wa Neva utazamupfa kumuhira. Ntago wapfa kumuhira. Kandi ikindi bariya bayobozi nabo ntago bibaho, ntago byapfa. Uyu mugabo byanga yuko nawe bashobora kuza kumumenyesha. Ikindi cya kabiri rega buriya na Reveriye nawe agomba kuza kuryaho makeya, kuko kino gihugu kitayobowe nabo babiri bonyine cyane rwose. Na Reveriye buriya rukuntu kwaje kwa Pura bashobora kuza kumukubita. Ariko we ntago yarari muri iyi nama. Ntago yarari irimo, ariko uriya ari mu gisate cya politike, ntago ari mu gisate cy'ijya gisirikare. Icyo bakoze hano bo bahamagaye abakomandinga urugamba hariya muri Kongo, muri Kongo, ndetse bababwira n'ukuntu bagomba gukora ibyo bigiyemo bindi. Nukubwo nibo babizi uko bagomba kuzajya babikora. Natwe makuru yose ntago twayabona 100% y'ibyavugiyemo hariya, ariko hari duke tuba tugenda ducaho ku ruhande. Hanyuma rero kwihuse rero, dore amwe mu makuru ari kutugeraho, aho igisirikare cy'u Burundi cyakamejeje. Ubona ko wanamungana ibi bintu bifite aho bihuriye n'imirwano iri kuba. Ushobora gusanga no bari kurwanira aho bashaka gushyira ibyo birindiro bikuru. Amakuru ari kutugeraho biravugwa neza ko Prende Ruzizi yose ko yakabaye bayakijeho umuriro, bari kurasa ku ntare za Sarambwe kuva ashije iminsi, ubwibaye iminsi 3 gusa. M23 hose ijya yegukana itsinzi. Noneho rero kuva mu masaha mu gitondo bwana Fisi kugeza maginga yangaya, ibice birimo kuva hano neza Tema, Kingwengwe, kuzamuka hano aho bita Kiriba, kuzamuka Runingo, kugera aho bita Ruvunge, aha hose
hari kuberamo icyo bita vumbi na jaso cyangwa se hari kugenda humvikanamo amasasu. Gusa wenda aho ngaho tuharitseho gatoya, reka tubabwire ko aho byakaze ni Puezero. Puezero niho byakaze cyane. Ni ibintu byabaye bibi cyane, ivumbi riri guturuka. Ariko rero niyi Kamanyura nayo ntago yorohewe. Ariko Kamanyura ntago barapfa kurasayo. Ntago barapfa kurasayo. Gusa bagenda bashotoraho gake gake, ariko rero mu 23 bakongera bagacakiranira muri Plaine d'Oruzizi bakarasanaho. Ariko Puezero yo mwabantu mwe. Puezero yo ntago. Ubu tuvugana na n'ubu musada wa FARDC ndetse n'abatanzania wongeye kwimera hano kugira ngo iyi Puezero yongere kugaragara. Ariko iyi Puezero nta mpamvu yuko batagomba kuyishaka bubi na bwiza. Barakora igishoboka cyose bayibone, ariko nanone ku rundi ruhande ntago mama 23 kwirwaneho nayo mu 23 nabo barakora ibishoboka byose ntibayivemo bayigumane cyane. Aha rero ahantu biri buze guherera ni uruhande rumwe cyangwa se urundi ruraza gushiduka abasirikari barushizeho babarasaguye babamaze. Ariko nubundi amakuru ari kutugeraho bwana Fisi, nkuko twabwiye abakunzi bacu ba Top Kivu News, twebwe nta ruhande tuba tubogamiyemo. Nukuvuga ngo kugera maginga ya mama 23 bari kuyipusa ku rwego ruteye ubwoba, kuko icyo twabamenyesha cyo mwibuke ko bari guca hejuru bagaca no ku butaka. Bivuze ngo rero ahangaha hari umwana ufite nyina na se. Mu rero n'izi drone ziteje ikibazo cyane. Izi drone zazamutse hano are enye mu Minembwe, hari ebyiri zanerekeje ahangaha muri Puezero. Izi ebyiri zose rero nizo zari ziri kurasa kure M23 ku buryo bukaze. Ariko mama amakuru meza tubazaniye bwana Fisi nuko kugeza maginga ya M23 iri gushaka icyo kibazo, iri gushaka uburyo kigikemura. Izi drone nitazishakira umuti kuko amakuru uko ari kutugeraho ziri kwiruka ku muvuduko uri hejuru hariya, ndetse ziri mbega zifite speed iri hejuru cyane ku buryo n'isasu ritari gukurikira. Nanone kandi uko iri kuzana speed ibiri guca ubwo no kuvuga kandi kagendera ibiri nyine na amasasa bari kushoka gutyo nyine ibiri kugendera sa ngayo nguko. Kandi noneho urumva noneho izi drone ahantu ziri kubera kasa mutwe zifiteho amasheni, zifiteho sheni y'amasaso yanga asanzwe ni nkuko bafata AK47 zino mbunda bakazestara kuri drone ikaba imeze nk'umuntu uri kwirashisha n'ubundi nundi abari kwirashisha ariko bibereye iyo bari kure. Noneho rero ikanarekura za bombe. Rero izi drone M23 yatangiye kuzishakira umuti. Ariko nanone ikindi kintu cyiza gihari, M23 yabonye ko nikomeza kurwanira mu bice birimo abaturage irangije urugambi rwimurira hehe mu bice by'amashyamba. Nanone ikindi kandi M23 iri kubona ibingibi, imaze gutangaza ko izi drone igomba kuzirasa aho ziri guturuka hose ubu tuvugana. Ndetse kandi yavuze ati nibiba ngombwa noneho ubwo biba bivuzwe n'abayobozi bari ku rugamba aho ngaho, bavuga ati nibiba ngombwa nimba ziri guturuka n'Ibujumbura nazo turazirasa. Ariko amakuru atugeraho nuko izi drone ziri kujijisha ku rwego ruri hejuru cyane. Ibujumbura bamaze kubona yuko ngo bashobora kuza kuharasa, barangije drone ziri guturuka n'Ibujumbura bakazivanayo bwihishwa zigahitira Karemi. Ubundi mu masaha yatambutse ku munsi w'ejo zaturukaga hano mu kirere cya Uvira zikazamuka zikajya mu Minembwe. Hanyuma M23 imaze kubibona mugira ngo babivuze mu masaha mu gitondo, baravuga ati aho iki kibazo kiri guturuka niho tugiye kwitaho. Ubwo rero bivuze ngo Ibujumbura bahise bamenya amakuru yuko M23 ishobora kuza kongera gukora akantu k'akageste ikabatungura. Sibyo bana bivuze na kera, nubwo wenda ejo bundi uriya muvugizi yavuze yuko ngo ntago barasaye igihugu cy'abaturanyi, ariko se wana mugari ni gute bazohereza ibintu biza kwica buri gihe ngo barabahereje. Ahangara amakuru ari kongeraho bwana Fisi nuko mama 23 yamaze kubwira abari Karema baravuga ati mwitegure muryamira amajanza kuko muririwe ntimuraye. Kubera iki? Kubera ibibazo bya drone biri kuza kurasa mu bice by'imirenge. Drone ziri kuva Ibujumbura kuri Merikiro Ndadaya zikaza zigakata hariya neza Tanganyika zikaca mu kirere cyo hejuru zigakomeza hejuru za Baraka zikigira muri Kareme hari kibuga cyaho, zarangiza zigagaruka Kamemi kujya Fizi n'ahantu hafi cyane, zikata ziza zikajya mu Minembwe zigakomereza Puezero zikaza zikarasa. M23 yagira ngira zirashe kubera ko zi drone bazanye noneho utamenya ubwoko bwazo naga ari shashi kane n'izindi ziri hejuru yazo gatoya. M23 ajya kuzirasa zikaba zagize gute zamaze guhunga zimeze nka Suko 25 uriya nayo kuyirasa bibari danje babigoye. Kandi zi drone ngo ziratumbagira zikajya mu kirere hejuru cyane ku rwego rwo hejuru. Amakuru ari kuza rero nuko mama 23 yavuze ko ibyabaye Gisangani bizera ko batabyibagiwe. Ko rero ibyo byabaye Gisangani bishoka ko byanabera he
Karemi. Bivuze ngo rero mwitegure isaha ku isaha dushobora kuza kuba breakingira tubabwira ko M23 amaze gukemura ikibazo cya drone ziri guturuka hehe muri Karemi. Hagati aho rero bwana Fils tukiri kuri ibyo nubwo wumva ngo Karemi ariho bagiye kubanza guhera nuko n'ubundi network ikibuga cy'indege cya Bujumbura ishobora kuza kongera gukarwa kubera ko M23 aho yari yayikatiye wibuke ko nta bitero bya drone byavaga i Burundi mu minsi ishije none aho Kisangani baharasiye bikanga byongeye noneho ziri guturuka hehe ziri guturuka i Bujumbura cyane ko hano muri Karemi batapfa kubona abapiloti bo kuzitwara banuze bivuze ngo biri kubera i Bujumbura ntago babura kutabagira none se ko ziri gukoreshwa kuboherezayo bakajya hari Karemi se bakajijisha bitwaye iki wenda bashobora kujyayo ariko nuko amakuru ari ahari ziri guturuka i Bujumbura kandi niba ziri guturuka i Bujumbura bivuze ngo bari kuzikoresha n'undi bari i Bujumbura amakuru ava mu baturage bari hariya bavuga yuko mu masaha y'umugoroba babona utuntu turi kuguruka hejuru mu kirere ducanye amatara kwa kundi tukaruhukira muri ibyo bice bya za Karemi. Bivuze ngo rero n'ubundi uriya none se birashoboka ko umuntu uri Bujumbura ashobora gutwara drone yagera hariya muri Karemi uri Karemi akaba ari gukomeza akayitwara kandi wari uyihagurukije ari Bujumbura cyangwa uri Bujumbura ni ukomeza akayitwara birashoboka. Icyo gihe rero haba hari command post cyangwa se commanding center post icyo gihe ibigomba kuba ihari ku buryo ki bisa nkaho bakurana ariko bose bafite ama access kuri iyo drone. Bivuze ngo rero niba bitari gukorwa n'abari Burundi biri gukorwa n'abari he n'abari Karemi ubwo nubwo buryo twababwiramo ntago twashinza abarundi tuvuge ko aribo bari kujya kurasa cyangwa dushinza abo bayifarese kandi ziri guturuka ahantu hageze muri habiri ariko hatandukanye kandi no mu bihugu bitandukanye. So twihuse cyane rero bwana Fils ariko twababwiye yuko ahangaha muri uru rugamba n'ubundi ruri hano za Poezero abarundi abatanzania nako abatanzania nyuma yo guhungisha intwaro zabo bakazerekeza hirya hafi n'igice cy'Ibujumbura kuri Tanganyika ndetse ibindi bakabisubiza Tanzania. Icyatangaje nuko ahubwo noneho bagiye kujoininga mu 23 bagiye kujononga FRDC mu kujya kurwana na nuzo ukibaza ese kuki ibikoresho byabo n'ubundi batabijyana babihungishije none bakaba barakoresha iki ariko mu ruhande rumwe wabumva bahungishije intwaro zihenze zikomeye kandi bari bafite amakuru ko M23 yahageze kandi n'ubundi M23 nihiri n'ubundi M23 amanutse hano mu bice bya Zamfizi barangije bahungisha intwaro zabo zihenze kugira ngo M23 itazazigarurira. Igitangaje ahubwo nuko na FARDC yabiganye igafata intwaro zimwe ikayitizimurika zijyana hatari urugamba yazijyanye hafi na za Karemi ahatari urugamba kandi izo ntwaro bahungishije zari zikwiye kuba zimwe muzo bakabaye bifashisha bagira gute bahangana na M23 bivuze ngo basigaranye ku masasu matoya niyo bagiye gukoresha barasana kandi ibingibi M23 bishoboye kubi ayo ngukore urugamba rwo kwa divasinga amaso ku maso ariko abatanzania bari kugaragaza intege nkemo hano muri uru rugamba ndi saba Tanzania nta ntege bifitiye rwose bakuvuga ati reka ngubwire impamvu nta ntege reka ngubwire impamvu nta ntege bari kubishyira nuko bari kugenda barwana bafite n'utumashini bareba ngo nihe hari amabuye nabo bari mu mugambi wo gucukura. None se uribuka Sadek iza n'abatanzania si bo bacukuraga cyane abanya South Africa n'abatanzania simbubeshye ninjye nawe dusigaje kujyayo gucukura igihe urabizi ko ntariyo nanjye mu minsi mike nzaba kuba ndi hano ze nibivuze ko nanjye hari drone nagira sigaje kujyayo hajya kwicukura nanjye kuri ari amabuye ahubwo tuzagiye vuba nimba Tanzania gucukura uburundi bugacukura abawe birigi bagacukura leta zunze za Amerika nazo bamaze gusinya amasezerano yo kujya gucukura bande bose abashinwa bariyo bande Canada bariyo ariko nta muntu uriyo ku giti cye ubwo nyine ninjye ugomba kujya nanjye nkajya ku giti cyane gusaba kuba nka Eric Prince rero ukagira abacasha urugurisha Kisekedi kugira ngo nyine se nkajya mbwira zaho nje kwishakira amabuye waba wiri utaraye cyabikoze wavano nkwifurije ruhuko rigashira abana namaze kukubwira ati muhungu wacu turagukunda top kivu tukunda Fisi imana imuhe urukundo ayandi makuru rero ayandi makuru tuza dusoza aya makuru tubabwire ko ewana mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ibintu bimeze nabi bya babarise nta handi hantu hatari warikare ubwo mwabyumvise ndetse na Rubero kugeza amaginga ya M23 bwana Fisi warikare bashobora kuzajya bayireba nkuko abanyesirayeli bajyaga bareba ikanani bavuga ati tuzatahuka ryari umubiri yarakaze ari ngo bafite ikintu
kandi mu 23 hariya za Kibati irahari. Kibati none se Kibati nyine hano muri Warikare barahafite na za Nyabyondo Pinga barahafite, urumva bafite Pinga bagafite Kibati apana ya Goma, bakagira naho bita Kigoma n'ubundi. Ariko reka nkubwire, niba baramuka bashyizeho umuhati wo kuvuga ngo bagiye gufata Warikare neza barero, shadori intambara ndakurahiye. Intambara y'ubundi iranyurwa mu nanjye ngo Sodoma na Gomora icyitwa mu Vietnam na ntuzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niyo ntambara izaba hariya. Ntambara yakaza mutwikaze. Ahangaha rero ibintu byamaze kubacanga. M23 sinatinya kuvuga yuko Warikare yabananiye pe, kandi rwose bari gukoresha ibishoka ibyo byose ngo barebe ko bamena urukuta ngo binjire, ariko byanze. Ariko rero buriya sukwanga buriya ushobora gusanga ari imbaraga nkeya bari gushyira, nta n'imbaraga bari gushyira, musinzi icyo bari gushaka, kuko ntago ubona yuko n'ibikoresho bazanye biri gukoreshwa. Ejo bundi bazanye ibikoresho tuzi yuko bagiye kubikoresha bataka Warikare, ariko bishoboka kuba n'amasasu tuba turi kumva M23 bigiye kwirebera boro mu Babirigi agiye ko gushimuta utuntu banze bayinjiyemo bigiye kwishakira y'utuntu, ariko biro byanashoboka. Hanyuma ahandi hantu rero byanze naho aho bita Rubero. Ariko reka nkubwize ukuri bwa Nafise, M23 barashaka kuba bakire, ntabibonye, barashaka kwita bakora barashaka kwita bashinga shaka gushinga Repubulika ya Kivu yigenga kabisa bwa Nafisi, kubera ko nibamara gufata uno mujyi wa Butembo, bagafata Beni, bagafata Gisangani na Warikare, ndetse na Uvira na Karemi na Kindu na Baraka, tayari baraba bamaze gukora igihugu cya danje. None ubu tuvugana rero Rubero yose iri kwakamo umuriro, amasasa ari kugenda yumvikana. N'ubu ntago barahafata hose. Ese bahafata ute bwa Nafisi? Uzi ngo abasirikare bari ba FARDC ni bakeya, ntago ari bake nabo ni benshi cyane, kandi nabo ntago boroshye. Ikindi baba baratojwe, ikindi abari hari abeshi n'abakomando, abeshi n'abakomando special, komando hibu, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Banakonda baracyahari hariya, urabibuka muri za ntuze muri za heza za Rubero niba ari hehe, oya hari ahantu bakundaga kuba ahantu zabwera mana, sinzi niba abakunzi bacu bahazi, hari ahantu imvuye turarwaniye igihe mana nyagasani. So nuko bihagaze rero bwa Nafisi, ndakeka twashimira abakunzi bacu tugasoza amakuru. Reka tubifurize kugira umunsi mwiza, gicamunsi kiza kuri mwe mwese. Imana ikomeze kubana namwe, ariko mugenda mukanda subscribe, turabakunda cyane. Bye bye.